Assalamualaikum tuğanlar. Bugün 26 Mart 2024 yılı. Karas pazarına geldik tuğanlar. Karas pazarınдағы бағбаншылыққа басқа керекті ойындарды көргіземіз. Мақтырақтарларға көргізіп жатыр. Зарядта болады екен, ручныйда болады екен. 3000 сом. Айтылыш басы. Су насостар туғандар. Ең кішкенесі шулар 2000-ден басталады екен. Рубин. Мына чоңдары шы? Чоңдары 8,5-ден басталады екен. Ареал. 3 фаз бар ма, жоқ па? Мынау сваркалар. Сваркалардың жақсы қанша? Сваркалар жақсы 7,5. Қайсы бері? Сварканың жақсы 7,5 мың дейді. Кішкенекейлі екен, бірақ ең жақсы шул дейді. 7,5 мың. Қанша мыңден басталады бұлар, балары? Олар 5,000, 4,5 мың басталады. 4,5 мыңден 7,5 мыңға шейін туғандар. Сваркалардың балары. Егер керек болса, ушул номерге кайрыласыздар. 552 менен 52-53. Рахмат болгон. Сауыз башкыч сураган келди. Туганыбыз. Бул 5200, бунусу 4000 сом дейт. Айтышпалар. Бактырактарларга пульзаторлар 6000 ден экен ушулар. Бийик бактарга дарлаганга напор менен чачып берет. 6000 сом. Бунусу бар экен. Бул 7000 дейт. Бул бийик тарактарга чача албайт. Жоон шланг менен пастарга. 4100 сом берем. Бактарак бутаганга заряд менен кайчылар 4000 канча эле? 4100 сом экен ушулар. Шүрпелердің түрінен бар екен бұл жерде. Уалар қаншадан бұлардың? 2200 сомдан башлап 5,5 мыңгача бар. 5,5 мыңда Rodex firmaniki бар. Жақсылары. Бұларды 1 yil гарантиясы бар, турецкий фирма. Шuni кішірауы десеңіз 3,5 мың сомдан бар. Кішірауылары бар. Rodex'in кішінесі де бар екен 3,5 мың дейді. Eniki yana yangi pit firma keldi. Qozog'iston firmasi. Bular 4700 so'mdan qilib beramiz. 5 sotishni. Original firma bu. Buni kepiligi qancha? Garantiyasi qancha? Garantiyasi yo'q. Buni bizda Qirg'izistonda filiallari yo'q-da. Shunga garantiya beramiz. Motoblokning shaymandari, odarma, жүк алчу, балон, темір балондар. 2,5 мыңдан дейді, har biri. 2,5 деп 2300-ден қылып беретін бұлар дәлі. Бұл жерден көп нәрсені тапсаңыздар болады. Мына насостардан бастайлы. Ең кішінесі 4,5 мыңнан басталады. Су насосы. Мына кішінекейлер мыналар бар. Аттағылар. Бұлар 1800 сомнан басталады. Кейін азырақ отмоткасы алюминий мыналар бар. Бұлар 2,5 мың сом. Мыналар бар. Бұлар да 2,5 мың сом. Мыналар бар 2700 сом. Шуларда бар 2800 сом. Отмоткасы медный. Жақсыларын көрсетіп қоямын. Отмоткасы медный, кассива сомның шулар бар. Бұлар 4,5 мың сом. Бұнысы 5 мың сом. Мыналар пит фирма, оригинал фирманики 4,5 мың сом. 4,5 мыңнан бұлар. Мынау тоңдар. Мен сода қоям. Бұлар 8,5 мың сом, диаметрі 50 болады. 100 метр биіктікке тартады. 3 фаз бар ма, жоқ па? Жоқ, 3 фаза жоқ екен. Бұлар 9,5 мың сом, отмоткасы медный, 4 кірчаткалы. Мынау бар, прям отмоткасы медный, бұл 7 кірчаткалы. Бұлардың басы бар қанды. 1500 сом екен бар. 16.500 ең жақсысы 16.500 екен. Ең жақсылары. Сваркаларды да бір айтып болғаныңда. Сваркалар. Бұлар контачный сваркалар. Ham сварка, ham контачный, без газ, газ что? 1 жыл гарантиясы менен бұлар 29 мың сом. 29 мың. Бұлардың басы
20 ming so'm. Bu ham 20 ming. kontaktni. 5 ming so'mdan boshlanadi. 5000 so'mdan boshlab ketgan ikisinikilari. 5 ming so'mdan. 5000 so'mdan. Бүт барын тапсаңыздар болады екен туғандар. Мұхаммед Умар дейді. Үш номерге байланышып сұрап білересіздер. Кезек мотоблоктарға келдік туғандар. Мотоблоктардың баларын біліп береміз. Бұл Рият білсеңіздер керек. Светофордан кіргенде мотоблоктың опсын сатқан жері бар. Assalomu alaykum motoblok suyuvchilari, qandaysizlar? Denсаулықтар жақсы. Buna bizde hazır жаңы motobloklarda türü keldi. Adresni aytib o'tamiz. Qarasu bozor, Omad svetofor, Arintir. Svetofor kirganda o'ng jaqda 6-qator. 6-qator, 2-konteyner. Ova. Yanan motobloklarda bir sira bu yoqda barini ko'rsatib o'tamiz. Motobloklarda türü bor buna. Har qanday firma remendi var, reduktorli var. Понижение скоросттары менен бар, оригинал хромики фирмасы бар. Касилка уласа болот, дифференция подшипниктери менен, двойной защита фильтр, анан буякта скоросттары менен 4 скоросу менен. Ар кандай түрдүү мотоблоктарыбыз бар. Телефон номерин айтып өтөбүз. 0555 55 05 33. Анан буяка келсеңиздер башка бир товарлар ham бар. Мына адрес Qarasu bozor, 6-qator, 2-konteyner. Muhammed de bizdep kelsеңizdер болот. Umar деген мына ukasi telefon nomerler. Анан bu yoqda bir shaymandары бар, мына. Керек болса отдельно булар сатылат. Мынандай запчастары бар. Суу насостары сорасаңыз, суу насостары бар. Баягы мотоблокторду отдельно моторлары дагы бар, запчастары бар. Статор, 5 статор, чоңу, кичинеси бардыгы түрлөрдөн бар. Мынандай дары чачкыт аппараттары бар. Дагы мынандай дехканлар иштете турган высоконапорный мына Мегапро деген фирманы насостары дагы бар. Бензинли, дизельли, диаметри 50-лик, анан 100-лик, 80-лик бардык түрүндө бар. Анан движокторубуз дагы бар. Мына движоктордо чоңу, кичинеси бар. Анан буякта сварочный аппараттар керек болсо ар кандай түрү бар. Контачный, бескислородный, кислородный. Буякта вакуумный насостар, вакуумный насосты кичинесиден баштап чоңуга чейин. И глубинный насостарыбыз дагы бар. Мына чоңдор пит фирмадагы оригинал насостар дагы келген. Керек болсаңыз, кимге керек болса, şu номерге чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Bizdi kanalımızdan деп айтсаңыздар, силерге скидкасы менен кылып берет иншалла. Мына ушундай тугандар. Сатышы өзү бүт барын айтып берди. Кимге керек болсо байланышыңыздар. Биздин багыттуу каналынан деп айтсаңыздар, бир аз скидка кылып берет, сөзсүз түрдө. Мотоблоктордун эң оптун саткан сатышчылары болот тугандар. Мешалкалар 19 миңден дейт. 200 литр. Бул жерде эле ушу мотоблок түрлөрү бар. Сурасаңыздар болот бул жерде. Чогоргон касылка канча? Чогоргон касылка 55 миң дейт бул чогорчу касылка. Күсенсе балондордун түрү бар экен бул жерде. Чоңунан кичинесинен. Кимге керек болсо, ушул номерге байланышыңыздар. Мешалка бул жерде 18 миң дейт. 18-19 миң тегерек алат экенсиздер тугандар. Мешалкага 200 литрден. Бопты. Пачоктор тугандар. Булар канча тонна дедиң? Чоңдор. Эң чоңдор 2 тонна, 23 миң экен. 1 тонналыктар канча? 1 tonna 10 ming, 11 ming, 10 ming. Agı 10 ming, 4,5. Kök 4,5, 11 ming, tumalak 10 ming. 1 tonna. 500 litrede. 500 litre 4,5, 6 ming. Tumalak mına agı 5 ming so'm, kögü 5,5 ming so'm. Kögü 5,5 ming so'm. Agı 1 slog bolat da. Ошо biraz arzonroq. Kögü 2 slog bolat. Бул жакта самоварлар, казандын түрлөрү бар экен тугандар. Бардык нерсени тапсаңыздар болот. 14 mingden başlap 21 minggacha. Самоварлар 14 миңден 21 миң сомго чейин экен. 50 litrden 120 litrege. 50 litrden
120 litrге чейин. Булар муздак суу аралашып кетпейт. Муздак суу. Dolar. Казан канча литрге чейин бар? Qozon 12 litrdan 300 litrgacha bor. 12 litrden 300 litrге чейин бар экен бул жерде. Telefon номерин айтып койсоңор. 0557 0557 72 0707. Рахат. Ушуну менен бүгүн чыгарылыш жыйынтыктайбыз туугандар. Ой пикирлерди сөз турду. Комментарийге калтырыңыздар.